Hey hinia Melvina voina azan chochu tamato thurchi kha kakana simple to pin ayang nen purun bar nen chon artui khai doem katia o du katia simple to masala ma kamhang lawa a chancho masala hi za inglo voina aman nu simple to pin siamla kalau ayang atia chu marcha ing ma pokatilawa khaboya ero ku hetian tipol sakhiela ngaya chanchu hei cho hian lumamo man ni khan kat polwenga tia cholum kha lo shilawa at akut alau tikanga chuan chuan hetian polsa pe khingai han hei kafate panihi an choya hun anni pon choya hun hey na thora le blue an cho turchu hetian going to chicken nen mani kha bong sa loi sa kha kan pe a beef an te lai han kha kan pum kha lo lum tu kan yang chuan kwa kha thalawa doctor in pets doctor in alum lai chuan kelsa le bong sa pek lo tur te chuan arsa kan waleya hei chon en ka chum to pa pumpkin ka tel thina going to pumpkin ka skipa chuan tomato po ka tel thina chuan carrot po ka tel thina ma se ka skip ka doctor in engma tel lo le te an simple to pin chumla chu ni thum dan ni thum level pela ta chu wang tui ka tela englo chuan arsa le cho chu ani mai hei atei na la luma chu bang se hei akukar hong hi mo tan ka ti hi a shekar nian blu asa sana local faile to an kukar ko hi chu a shengana ashe englo lu to tiro hei hemi kukari mo hetan khoi hi an chobel ngei an chobel ka mang ne hei ka hong rian chek chon alo kal fatsel blue hi local fatsel a mel thasia tiro aril jam to ni so aril jam bang to ni so pakhat po local leta so indril jam Andil chamu numo antet lai chon helai choka han mo tan bopa anom thazel tuna chanan lian to an bau dei to chote mindil thei to ui grooming nak tuk chu ka choi tum ngei ang ablu hi khu ngei thlak om du khei anel sei lo lian nu tuka ka tur kan busy lu tuka ka choi thei lo nak tuk chu fry ka tumang likhi ka sian thor lokal ro re an bel ri hi mo an thleng ri hei bel ka tian thleng ri hi an sian ya hamiri tol hek chuan an lo tlak bang zel an cho dai to chuan an cho hi mo hetian ti noi sakhi ngai sa hian ani lo chuan asa hian ei zawa chon ei du le lawa Moin chu tin ti long tang in cho chu pumpkin po ka tel sak lo chewa heta lo ko lo le heta so blue thora po lo ka le to khap ero kan ero ei thora cho turanya blue chan ei mek thor lokal lo re heta thor lokal ro eta ya kha ei tu pakhathela ya pakhathela ei aba ei zo mai me kha po kha ei zo ro khoi mo hei ai zo ai fai thei zo lo wa hei cho an e khama in swal le chen to blue thor swal le chen to
शुक्रिया। Everyone, welcome back to my channel. Ka channel ka welcome le chu chuan eng lo when nileng ka record the lo a chan chu blood test tur khan ka kala ka plus test tur kha eng lo test ma khan eng ma i lo turan te doctor khan chuan ka i lo ga khan eng lo ka chaw lu tu ka ni chu chuan ka chaw lu tu kha ka mu tu na ka thau cha ang lo dar nga vel khan ka thowa in vel te kan ti faya chuan tu na ang lo report la turin kan kal do na ang lo a report la turin ka kal don ang lo kan report a khan eng nge eng ka blood kha ang lo typhoid te ani khan lo ringa doctor de khan chuan typhoid nge dengue te kha an ringa chuan eng lo eng malaria te khan lo ringa ka shelo eng tak nge niang report kan bola kan se chong report kan na go hai helai chom he market ki kan lo kala chom he market ka ti vegetables le fruits ho bel hi helai hanan zwara chumi hey fruits le nia and lo to hevel to ki lai ki nia we going to like kadam lo se min chu gang tholai kalpung ka pairak lo hai nimbu vel te hi ko an kol ba shai thum lo thailu tu ui ha an chami le an chaman le zwar ma se to ma ta si zanam to lawa hey hi ang lo nin ka tia lotus roots ani hi hey mai tam to kan ti mo an ti nin ka she tia hi mai tam to u acha thai lo lu to ka voi to avocado टमाटो आलू आलू ये 40 है, ये वाला 50 वो 50 ही 40 है। ये पहाड़ी है, ये लाल वाला इधर रखो। बहु आलू है घर पे भी तो है हिमो फाइबर अनिया हमी तो मैं फाइबर तमा ang lo kay ni hay misingutan at halutok hay po kan hay kelan te hay kelan tingeng enti kasi lo hey coconut tree niya hello भैया मिल लो hello वेल क्या लेना है? eng fruits nge ka shelo hay hi chu eng lo pi chan te hay mizo chu khan eng kha thei mul o ya ka se chwak thei mul ma se eng lo a hello ka shia hey eng ka shelo mi lo ka men ruin sha chuan hay hi पीछे hey eng yo kan le मोहित kan la en kwal मैंने बाबूजी को पकड़ ही लिया। de chu a pa यहाँ तैयार है, आओ बाबूजी। di दादी कर दूँ मैं घर में मेरी बहुत खतरनाक हो रहा है। मैंने बोला एक पाव कर दो पक्की तो नहीं है भैया पकी कच्ची वाले और खीरा कर दो ये कैसे दिया ये वाला खीरा ये भी वाला 50 रुपए किलो, ये वाला 40 है हाइब्रिड वाला।
हाइब्रिड वाला नहीं, यही कर दो। ये 50 रुपए। देसी वाला Hei somunga kg anti chu avat ab kito ma'am. Min titlom sagla सस्ता कर दो भैया। करेला कौन सा वाला है? देसी है, देसी है। हाइब्रिड भी है दोनों। देना हो गया होगा 1 किलो भैया। करना 1 किलो कर दो। पूरा हुआ। करेला कौन सा है? देसी कौन सा? नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं चाहिए, ये देसी थोड़ी है। देसी में कौन सा दिया? ये वाला कितने का है? ये वाला 30 की पाव, आधा किलो 50 की है। वहाँ कैसे दिए करेला वो? और ये वाला 30 की पाव, ये आधा किलो 50। करेला कैसे दिया देसी वाला? ये वाला करेला कैसा है? 100 रुपए किलो मैडम। 30 की पाव, आधा किलो 50। तू 20 रुपए किलो बोल रहा है? आप कैसे दे रहे आधा किलो? कर दो इसको। हाँ कितना दूँ मैडम? 40 ला दो, हाफ के जी। इतना ज्यादा नहीं चाहिए, पाव ले लो, 20 का लाऊंगी। 1 पाव कर दो। 40 का आधा किलो दे रहे हो। नहीं चाहिए इतना, ना 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 ना। दिखाओ ना भिंडी, दिखाओ इधर, दिखाओ। एकदम मैडम कच्ची भिंडी है ना, कोई सी है। खीरा ये 50 रुपए किलो। करो आधा आधा। 40 रुपए की। कितना कर रहे हो भैया? हैं? 1 पाव। अरे भैया ये कितना कर रहे हो? मैडम मैं आधा किलो ही करूँगा, नहीं करूँगा ज़्यादा। कम होगी तो फिर आप दोबारा आना पड़ेगा। क्या खा रहे हो भैया? कौन? इसमें नींबू डाला है क्या? नींबू भी है, अच्छा। 5 डाल लेगो कर ले, जबरदस्ती। कितना हुआ भैया भिंडी का? किस तरह का लाया? किस किलो का लाया? 50 रुपए की आधा। और छांटती हूँ। नींबू ही कन लई थे। दे दिया। हिलाइए आर के पूरा सेक्टर 2 nin kasya kay po kasi chaklo kom na niya kay man kasya law sector 2 nin kasya oh हिलाइन बथुआ अंत्य बथुआ स्वागत है ही ये जो अनचमनिया ये आधा कर देना। हाँ और वो वाला साग कैसे दिए? ये वाला ये वाला हाँ ये 20 का पाव है। चलो तो आप वही कर दो। और मूली 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। हाँ चलो रहने तो आप वही कर दो। Englau tomato kan lay jawa chuan fruits vel hai uyar tu pineapple khati papaya le don fo o watermelon ni don fo tin kasya don fo te kan le ya curry pot kha kan huwa englau eng kim chu normal ve ka englau typhoid po normal a dengue po normal a का विटामिन B12 ही लौथलेम लुतुका लेवल आइन लौन हम लुतुका लेवल पोटच भाग लौ लेवल पोटच भाग लौ लौन हम लुतुका चुवांग न्यांग का खस का ख्वालो सिकलो सखै विटामिन B12 है कन मिसिंग छुंगा अथलेम चुआन कंदम इंगलवा अचांगले अंगलौ लूज मोशन ते करने अचांगले खुशिक ते करने रंग छीना कार दनाती हान विटामिन B12 अका अथलेम हियान कई माखा हलो अथलेम तुका चुवांचन एले इनका डॉक्टर इन सा ये ngay vak lo mintia hai vitamin B12 chu ai meat atang han kan husina sa kainin kan eng ngay vak thin lo chu wang chuan anyang chuan eng lo
doctor in ai le in kha ti thau line chave me anga tia chu chu tu na hey nge thei mu ui kitne ka de raha hu thei mu an ti thin ka sia hey thei mu chu kan le ya kan pa ka khong ela kan le ka la englo vitamin B12 hi chu mishing tan han lo wanga tu na ka realize chau non veg chu hai savel chu kai tho ma se kai ngai wak lawa englo chen chu hai cholesterol level the kan control thina non veg ai chu wang chen kan eat lem thina John doctor in non veg nei lo pon artui chum hi etel tur min tia artui le liver te hi nak tuk tan et ei katumang chuan wen po khani leng in ka thawak lawa kamu chara reply khan zinkara khan lo blood sample la turin lo kala chuan thlai chun chu kamu englo ani mai kamu ni leng ani mai chuna kha chuan tlai han ka thowa ka tho paya tlaya he chuan clay min nuam ka ti do chuna hei ina khaden engma chop he kan nei box si lo chwa ka chu ngai shima cho chan report la pain englo chu he kan lei ma ya tuna chuan in lam kan pandon इधर क्या ले रहा केला पूछ ले इधर इधर ओए भल्ला तो तौलु तो दिला तो 80 रुपीस डजन अनया ओए तो 50 रुपीस खानी अनी इन कशे से भैया आंटी केला कैसे दिए केला कैसे दिए आंटी 60 रुपए वाला तो छोटा 70 रुपए वाले 70 वो बहुत पके हुए हैं ज्यादा पक जाएगा बोल दे कच्चा वाले दे थोड़ा आंटी कच्चा वाले नहीं है 70 रुपए में खाली अंदर केला है पीले होता है क्योंकि ना वो कितना तो जल्दी तुम लोग खा नहीं चल ठीक है केला तो चाहिए था मुझे वैसे 1 दर्जन हाँ 100 रुपया को डाल दे हां 16 केला बेटा हां तौलु तो क्या भल्ला तुनला इचेंगलो 80 रुपीस केजी तेन्या अंत्य तुना अट्लोम बेनी 70 रुपीस डजन कन हो chuna chung ingma galla yelo ka pumar la ru tam thiam kan kha ka ei chak do moin englo chumi chu lei turin kan lokala kan en kan leina khanan khar ra boran khar chen to chuwang chon hei hela hen kan boi kalna lo kan boi khat lo kalna nia तो आधा किलो चाहिए hei eng sang hang nge ka chalo वीडियो हिला थेंग टू चो ही ने मिन लो सब्सक्राइब लो प्लीज मिन लो सब्सक्राइब बुला जोन का वीडियो ही एंगरो इन नल मुना मिन लो तिचो नल का तिले चो मुना मिन लो तिचो मिन लाइक बुला मिन लो सब्सक्राइब बुला जोन का नेक्स्ट ब्लॉग का नेक्स्ट वीडियो थरा का नहीं मुले दोन मी टिल देन गुड नाइट टाटा